program tawda si ekuna khanaraga planning ama loina tabe masi achievement tawna ukana kari kari changani matam kyam changin hai je kita ngai ta honjani na handa kita ongi wena kita koi ponna as a team work to minaraga tawaninga ai apa madoi thamjabani Alang kaya da hat kilaina libra haiba khangdok nanaba lemna layang bagi kem amang se sagolban moirang lerek taliba Young Social Service Union da pangtokre kemadu Delhi amadi Kochi gi AIMS ki doctor Zenims ki doctor Lurena Public Health Foundation of India na punasinduna pangtokibani angang kaya da hat kilaina libra haina yengki kemadu da saru yakiba publicity secretary N Somena Rheumatic heart disease asi angang sunda yamna nagan mahat kya naba mani na khrabadi laying mada arrive oide ke madu ki matang da su ofam kaya mala phongdoki aduga Dr. Romesh hariba Dr. Singh asiga makugi assistant single loina bangthok chaba health camp ni aduga yam nungai ribadi asiguma makhel gi free health camp asi India gi ona su asauba city ahum mari khak natana bangthok tri haiduna expert sing haidi aduga masi north east ki ona di ahan ba camp nena Uipo Kendra ki manung dalaiba ward number 3 ki members singna sinduna nomagi oiba lemna e test tobagi kem ama norem thong dalaiba ipa thako ki songlenda pangtokre kem asiki matangda member ti indrajitna IMC da chayen ba kya leirabasu ward thabak tohning magi apamba phongdoki tung tarakpa ifan municipal council mari lendaba to department sinagi daga oiba leiragadi akoi 1 number 6 ki paryasinda chapchana elected member 1 2 na chije langjaraga pagam toba pagam do akoi gi hausindu angani haibi wakalon daga chichu akoi 1 number 6 da masamu kana leiroi panam daga si hairiba akoi gi kemasi nomagi akoi free blood testing kemasi pangchab Jiribam Daliba Kasimpur Madrasa gi ground da ILP gi matang dengan sim bipama pangtokre bipama duda Maulana Kasimpur Alia Madrasa gi lusingba Maulana Thomas Udin yauna miyo kya saru yaki wanga ki basingna friends na ILP gi matang da Manipur state ta implement tawba yaningi adu moinamak Jiribam da leidiba Bengali Muslim amadi Bengali Hindu singda chanabadi yaning de ILP committee na November 10 mapandagi pigani haiba ILP form adu Jiribam gi Bengali Muslim amadi Bengali Hindu da chanaba yaro haba wafam sing thamki Bengali Muslim amadi Bengali Hindu na Jiribam gi mihut pu bot kan khibani haibasi kauthokre haina pendaba phongdoknaki Zati yati mafam sing da pangthokna bugum Manipur State Cooperative Union Imphal Sinduna District Cooperative Officer Thobal NCUI Cooperative Education Field Project Thobal amadi Urban Cooperative Bank Limited Thobal na kusam maduna yakhema plak suba All India Cooperative Week 2012 celebration gi mangani chanba thoram ngasi Thobal Wangbal Community Hall da pangtokre thormaduda MLA Kemeke Chandra MSCU gi President L Tompisak yauna miyo kyana sak yaki Thomasada Lilong Kaksing Amasung Thobal Block ki GPL Mapan amadi WCS Kuntraga Matwai Employee Taruk Amasung Block Ohum asigi manung dalaiba khwaidi phaba timda award pidune kai khumna utki Handak Punjab ki Ludhiana da pangthokiba mapan suba South Asia Bodybuilding Championship ta keji humpu ki category da gold medal lawra khraba Khundrak Pam Pradeep Kumar yauna MPS na lawba exam da mai palaklaba Khamnam Robinson Singh National Bodybuilder Paunam Ramesh amadi International Archer Paunam Lily Chanu opagi thoram ngasi Kasar Road Athletic Union Khamnam Bazana Sinduna Union Sigi Khalenda pangthokre thormadada lamdamatomgi educationist kayana saru yaki Kasar Road Athletic Union na makoi marida khudol pot piduna pungning thogat po utki Manipur Cycle Club na Sangai Festival mapung phan na ba amadi cycle tourism sakhot na ba pandam da November ki tang kunda cyclist yankai hian mana Imphal East amadi Imphal West ki mafam singda Paujel puba khongsat ama satkani hari hausa makata na thabaki paulo bisi thabaki pau bizari Manipur Sarkar ki Department of Health ki ODS legal ki firm ama contract basis ta launabagi damak matik charaba candidate singdagi darkhas kauri pharmacy ki remuneration ase thada lupa
लिसिंग तराहुमदोई चट्रेट लुपा लिसिंग मापन चहुम अमदी ग्रेड पे लुपा लिसिंग मरी चमरीनी चही असिगी नवंबर तांग अमा फावदा मसागी चही निफु मंगागी मखादा लेबा ओइगदबनी महिगी थाक यामद्रबदा ग्रेजुएट चाद निफु मंगा फंगबा LLB दा यामद्रबदा चाद यांखै अमदी चही मंगा लीगल प्रैक्टिस तबो ओइगदबनी दरखास्त हाजिलपो मतमदा एज प्रूफ की दमक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन अमदी LLB की चही खुदिंगी मार्कशीट सिंह सीनियर एडवोकेट नत्रगा इंडिपेंडेंट चार्ज बुबा सीनियर कलीग अमना पीबा लीगल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस की डॉक्यूमेंट नत्रगा सर्टिफिकेट वाहै चाम कुंदगी चाम यांखै फाउबा इदुना मांगना डिपार्टमेंट के मैटर सिंह मतौ करमना हैंडल तौगनी हाइबगी शॉर्ट राइट अप नत्रगा रिज्यूम यावरकदबनी चलिबा नवंबर तांग कुंतरु फाउबगी मनुंगदा दरखास्त अदु पासपोर्ट फोटोग्राफ अनि अटेस्टेड तौरबा डॉक्यूमेंट सिंगलोइना डायरेक्टोरेट पिसलकदबनी हाइरी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ग्रुप डी की पोस्ट खरा लगदबनी महिगी थाक यामद्रबदा क्लास 10 पास नत्रगा ITI पास तब मियोइसिंग ओइगदबनी मसागी चही 19 कुट्राहुमदोय फाउगी मनुंगदा लेबा मियोइसिंगना लालिबा नवंबर की तांग कुलुमदोय फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागनी हाइरी SSB दा हेड कांस्टेबल खरा लगदौरी महिगी थाक 10+2 नत्रगा मसिगा मानबा मसागी चही 19 दगी कुमंगा फाउगी मनुंगदा लेबा कैंडिडेट सिंगना दरखास्त थाबि यागनी फॉर्म पिसिनबगी अरोबे नुमित नवंबर की तांग 19 फाउबनी BSF की ASI अमदी हेड कांस्टेबल खरा लगदौरी महिगी थाक यामद्रबदा 12 पास तौगदबनी मसागी चही 19 दगी कुमंगा फाउ मनुंगदा लेबा मियोसिना लालिबा दिसंबर की तांग 15 फाउ मनुंगदा दरखास्त पिसलप यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल दी हाइडी असम राइफल्स के हविलदार क्लार्क अमदी वारल ऑफिसर खरा लगदौरी महिगी थाक यामद्रबदा क्लास 12 पास तौबा मियोसिंग ओइगदबनी मसागी चही 19 दगी कुलुमदोय फाउबता लेबा मियोसिंगना नवंबर की तांग 19 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागनी हाइरी परीक्षा सेंटर ना जोरहाटा ओइगनी हाइरी इंडो टिबेटन पुलिस की ASI अमदी हेड कांस्टेबल खरा लगदौरी महिगी थाक सखंगलबा यूनिवर्सिटी अमदगी डिग्री पास तौबो बियो ओइगदबनी मसागी चही कुंदगी कुमंगा फाउबगी मनुंगदा लेबा मियोसिना नॉर्थ ईस्ट की ओइना दिसंबर की तांग 19 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागनी हाइरी CRPF की ASI स्टेनोग्राफर अमदी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल खरा लगदौरी महिगी थाक 10+2 पास तौरबा चही 19 दगी कुमंगा फाउगी मनुंगदा लेबा मियोसिना लालिबा दिसंबर की तांग 19 फाउगी मनुंगदा दरखास्त पिसलप यागनी हाइरी परीक्षा सेंटर ना इम्फाल दा ओइगनी थबकी पाउ मतासदा लोइसनजरी थौबाल कमांडोना थौबाल हौखा एरियादा थीबुम की थबक चथबदा KYKL की लाइस्रम रोजित एलेज नोंगशाबा कौबा वांजिंग होदामदा लेकायसिदगी मियोय असि ngase युग फारे हरि अमरोमदा डिस्ट्रिक्ट असि कमांडो टीमना कारेंबिखोक एरियादा थीबुम की थबक चथबदा पिपा की आर मनीषना कौबा वांजिंग अवांग लेकाय यामबेम डायरेक्टगी मियोय अमसु ngase युग फारे हरि मालसिंगनी तरादा स्लोप लैंड इंग्लिश स्कूल खोंजोम की मनाक अमदी वांजिंग उनिंग खोंग मनाकता बॉम्ब पोकायन बदा चेनब मियोयनी हाइना डिस्ट्रिक्ट असि SP ना थादरोक चेरोल अमन हारी चयरोल तरुचुम सथरकिबा हैंड मूविंग की ट्रेनिंग प्रोग्राम सकल तोंग मखाले कायदा लोशन करे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मखादा नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड न सिंधुना पांथोखिबा लोशन की थोरमदा पावर ग्रिड की मरुब म्यूसिंग अमदी DIC की मैनेजर याउना तोंगान तोंगान मियो क्याना सरू याकी कुकी स्टेट डिमांड कमिटी ना ngarang नवंबर के तांग 13 की नुमिदांग वारमदगी सथखिबा पब्लिक ब्लॉकेट मरम ओइदुना नेशनल हाईवे अमदी स्टेट हाईवे सिंगदा चाउन अपन बथोखरे ngarang दगी ngasi फावबा कांग पोकपिदा गाड़ी मापन अमांग ता थोखरे यांगंग पोकपी एरिया दा ब्लॉकेट सौगत पनि चिंगबा मियो सिंगना लंबी दा थोरकतुना इम्फाल उखरुल लंबी दा गाड़ी चाथोक चसन तोबतेंकी ब्लॉकेट असने मरम ओइदुना इम्फाल की पेट्रोल पंप सिंगदा ngasa ayuk tagi hauna गाड़ी कया क्यू लेपतुना थाव लौनकी अराबा मफम दगी इम्फाल दा मनामा सिंग ललुन बि सिंग लाकनखिदे इम्फाल वेस्ट कमांडोना सगोलबन मोइरांग डायरेक्टर थीबुम की थबक चथबदा KCP MC की गुरुमयुम ननाव कौबा समुरौ लाइरन जम्मया लेकायदगी मियो एमा फारे हारि होज मखाताना सानाबकी पाउलो बिस सानाबकी पाउ पिजरी वेस्ट बंगाल की कल्याणी सथरीबा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 12
under 13 boys football festival in Sanakiva under 12 ki boys ki match ta Kerala na Manipur bu goal ani ama aduga under 13 boys gi atopa match amada Manipur na Kerala bu goal ani shinu da thoikre so mung kabu youth club na sinduna satharak pa second state level lagda match on football tournament in Sanakiva match ta YYC yorbungna Sanaton brothers pangaibu goal mari ani da maiti ba pikre Sagol bangi Brazanat Kangsang na Sathariba Anirak Shuba Mangshatabam Iboyaima Amadi Mangshatabam Ongbi Budabati Memorial League Kam Knockout Kang Tournament gi As Chanakiba match ta Brazanat NIA School Bu Panjal Kunganitoy Taraga Marida Maitiba Pikre Olu Shanabagi Makataba Poweribam Prem Sharmati Lobis Untraga Trelak Suba Junior National Badminton Championship Ngasi Loshin Kray Andhra Pradesh na khwaidi gold medal yamna lobung number state oi Kray Badminton Association of India ki miyeng makhada Manipur Badminton Association isna Kumalampak Indoor Stadium da tha asigi tara mari degi chatharakpa championship asigi ngasigi election bagi thromda Youth Affairs and Sports amadi Tourism ki Parliamentary Secretary M. Pitibra Singh DGP Y. Joy Kumar YAS ki Special Secretary chu oriba Director I. Dilip Singh amadi Manipur Olympic Association ki President chu oriba Manipur Badminton Association ki President Bijoy Kujam chu sarugya ke puna tim kuntraum doigi sanroi samri romna thasi tara mari degi chatharakpa championship asigi election bagi thromga mari lenena Parliamentary Secretary M. Pitibra na Kuta Trailak Super Junior National Badminton Championship ke souvenir amasu release tauke ngasi sanakiba final match sing aduda under 17 boys ke junior boys singles da Air India ge Aditya Joshi na company asimak ke Harshil Dhani bo set ani amada maiti PK under 19 girls singles da Andhra Pradesh ke Ritu Bika Sibani na West Bengal ge Ritu Parna Das po point 21-17 21-15 da maiti PK under 19 ge mixed double da Andhra Pradesh ke Hemanandraga Babu amadi Meghana ki Jurana, Gopi Raju amadi Professor Amagi Jurabo set ani Shinoda Maiti PK under 17 girls ke girls doubles da Kerala ki Shruti amadi Farana Air India ki Resma amadi Sanjana ki Jurabo point 21-19 21-19 da Maiti PK ke singles da Air India ki Harshil Dhani na Air India ki Aditya Joshibo point 21-19 18-21 21-17 da Maiti PK under 19 ki girls doubles da Rudbika Sibani amadi Purvisa Ramana Andhra Pradesh ki Meghna amadi Manisha ki Jurabo point 21-10 21-12 da Maiti PK under 17 girls ki singles da Andhra Pradesh ki Rudbika Sibani na Air India ki Ramesa Kartikbo point 21-13 21-23 21-16 da Maiti PK boys doubles under 19 da Gopi Raju amadi Babut ki Jurana Syam Prasad amadi Salok Ramchandra ki Jurabo ITV PK championship asida under 19 girls singles under 17 girls singles amadi girls doubles under 19 ge winner oibangam kraba Rudbika Sibani na class standard 1 dagi badminton masana asida khongdara ki mak Olympic ki asa tauri haibo wafam kya thamlaki Yeah, I started playing this in first standard and I hope I'll play well and I bring very good name for India. So, do you have any hope reaching Olympic? Yeah. Like Shania? Yeah, my aim is to reach that. How's ngasi okiba nongjunung sagi chang pijari ngasi khwaidigi sakiba changasi Celsius degree kunganipan khwaidigi ingkiba Celsius degree 12 nusati yawi singmanil gi chang cha da 12 oiki aduga nimingu matungda sa thong punithoi oiki nongjugi chang nil oiki how's awabada maroiba paw amukana thamjari Inner line permit system lokthokhiba nimit puning singduna deprivation day gi thorom pangthokre Miyabiki punsi wakal nungaina amadi sangna lagi harabadi spiritual knowledge lehna na bahona kadabani haina PhD Minister I Hemochandra na phongdokre amadi kontrate Super Junior National Badminton Championship Andhra Pradesh na gold medal khwaidigi yamna logduna lotion kre ISTV ki paw miyeng tabiri sing amukana khulumjari